bangang kuaban bertasyai namarba kanong rimne kanong kemairu kadai hakade kalinti bau jaik benriu kasih mentau la debat sotu ki parti di lumarok nganum beng la kadai ke PDF la kadai ke HS PDP la kadai kano-kano ke parti di lu ke pami syekbat ke UDP lane kadai ke VPP ru nginya trailang namartang ke VPP la tarai kanomla bancok hajuban yo banyalam sorkar ini lang perlok lang adalah dap kena election. Yo pibakla pinong. Namaru garo ulah pernah berupa tang ahar lama mo. Kanuan minantai tang NPP bat TMC. Pibakla ada bakla mangingin ayu som mintu yo jut itu way na sayo. Perkat siajar sin. Wat perkat lungkot jemur. Perkat siajar sin. A few moments later. Namar kani kakam mdai tang ubah bantidor. Bat bah gibin kelak kenti syak MPP. Dai nam dai na. Hang ne ngilayawan lang bat nilai rai lang. Da ka jingi stu jengmot bat da ka jingi hun lang. Kadao kalok nama ngihap ya sutu maratulian. Ke UDP karamal sutu yang HS PDP pakai HS PDP dari mana sutu yang ini buat nak pedang jam kini kisah ngurulum kadai ke jing sisa kadai ke jing kawangnya mereka kadai ke jing sisa bawai ukar tong udah nak cek kini buat uai nak cek pak bak kerja dulu ke aban jet ya kan election halau kata kemarin atau ni kau aban syariah ki wese nomor kita kadau kau kipat dah ngat hari lekun kita kiji syak pun thani ngahong nomor kita kadau ye gitu ki bampak nang rai baik naduk menta pembalong kita bak kelenggari one collection MP ngi telarai haupra pawan ke MDC ro haupra Emily ro haupra nginwamra ya ga jingkela haga degari ka be ga jing ngaben ga jingkeman ki pat ba haga ne ga kenti ke bamata ke nambakla